Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki kuri na antu be tabia mono babakara dukani mono batenda kuthi kioroni ebenda gutumira kireya gunyomba wewe na kireya goti kwenda kumaruka kuthia na kioroni na kireya lakini ukiendelea muntu duka ukathiruka kidogo wagu ukaugia jerururu kiraini kwena tabia inu ciumirite mono bara mono bakwenda duka ibari bakumagia kirai apart from ogu baingio tugo batiena kumaruka bara mono bagishage baba batare nyomba yache kwe bagira kana self contained uketha muntu ikirai nyomba roko na muntu ukireta mapema adete kiona kirai ko libo ile kirai adete gutura no ntutumo tienda kumaruka nyombe no ukakenungagiriana baba nyomba no ntokwe mama nunka mono kwena tabia inu antu mabatiena kumaruka ikuya kyo mwere kuma nyomba kiraeni we dukani otiti kioroni iloko na idaro ukigo kwa muntu kumaruka ungironi umete na gikebe atuma gikebe tena thina twanjiro gutumira kirai muntu kathugani kirai na hata umba kuma na kino gatora wacoka thambia kirai kirana muntu aruma atora agacoka kurira rwe kathambi kurenya kuima umago tafadhali ithi kioroni kio tunukiria chenja tabia na bau na kamutugo kega gucenjia tabia na urungaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki